Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kristi. Manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saakmat kadag itinayat adumdungag iti programa iti radyo. Iso an naawis met tuiriknak amang ibinglay iti kapadasak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Kristi. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Unay kamutten lakay. Kaano aya sumardang kang agin inom? Apay ngamin na pagparikutam ti pa nagin inom ko. Kadyak mo dumawdawat kan kay ti kwarta. Ay, unay matdaytan apa nagsasaom. Pudno mat! Kasta kadilatan na kanayon tararamidam. Tagbarbartak. Tanawan nakman dito eh. Nawan tinasayat ngay bagam. Ay, rabiin. Ngamawan pa'y laang ti amam anak ko. Uwan nga rod, nanang. Sigurado na bartek mananday dyan inton sumangpot. Uwan nga rod. Ala, umay kan. Umunatan amangan. Amangan kit dino sana makaawid day jay. Sige, nanang. Mabisina kon. Abayan, nagbayag ngayon lokal yung tirida, ha? Nabartak ka manan. Saan ko kaya tamang nagdisermon mo, ha? Kahit kung tagina na. Kasta ka kadilatan na kanayon, Harold. Agdal na ka man! Mga matumpak, ano? Di ka sumarda, ha? Awan lang arudan ti trabahom. Ngam kanayon ka pa'y lang agbartak. Na? Anay ko. Wala ka sumardang ka, nay. No di ka pa'y lagbalbalew. Agsina talangan. Nauma ako ni tigas ka nga raramidam. Sakit din ti bot-bot nga. Di oras sinanak. Nagado babae dito mangayat kanyak. Saan la? Siga. Anya? Tatang! Gusto dayton. Ah, Saan mo kumadangran ni nanang? Anak ko, mapankan iti silid mo. Di mo ni kaskaso ti amam. Igoy anak. Ni pa'y lalolam ti mangitulod kan kay di pagadalan ha. Uwan, nanang. Agyaman nak ta maawatam anak ko. Masapa ak ngamin amapan aglako iti palengke ita. Uwan, nanang. Saan abalit na anos mo't ni Lola ka mangitulod kanyak? Di ka agsulsul pang iti pagadalan nyo, ha? Ang mga nagpapaanawa ka mo't ijay. Saan, nanang? Ala anak ko, ingka nga rudagar mo saran. Tapno di ka maladaw iti pagadalan nyo. Ne, nagsapa kayo mo't, Kristi, anak ko. Wananang, tamasapa ka mapan iti palengke. Ay, da kayo kumapay laang ti makaamo amang itulod kin ni Igoy. Saan pa'y ngamin anak kariing ni Harold? Awan ti parikot, anak ko. Saan abali, taawan mo't aramidak ita dito'y balay. Agyaman nak nanang. Aguray ka. Anya man ang tinapasamak, takas taday tarupam. Lola, tinungpa ni tatang ni nanang iderabi. Nabartok namin ang nagawid ni tatang. Anya, inaramid namanan kan katikasta. Ay na, nabartek ka nagawid idirabiin nanang. Imbagak laang mat nga awan ti trabaho na. Akanayon ang mabartek. Ang tinungpa nakit din. Talagang awan babain di asawam. No saan ngagbalbalew, siyak amis mo timang idarumkan ko ana. Nanang, Di na kalangarudan matulungan nga aglako iti palingke. Isopay ti adaganas na amang dangranken ka. ala, husto nanang. Siyak tulatan ti makaamo ka ni Harold. Oh, Igoy anak. Agbati ka dito yan Agsingsingpat kawan. Uwan, nanang. Nanang, mapanakon. Alaing ka nanak ko. Agan-anad ka Anya kamutan Harold. Nabambanuga ka nagapoy di palengke.
Di ka man lang nakaluto iti pangrabyan tayo mat. Unay kamutan. Anya nga ti ilutok, ket awan mo tinaimas asidaan na ginatang mo. Anya? Kanayon mo't anatang ti adda dita amasida. Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Di agsapol ka iti trabahom, no kayat mo ti agsida iti naimas. Ay na, ultimo aginaw diti balay, di mo pa'y maaramid. Day tala ka din agbarbartek ti among aramidan. Di nakman pagsasawan si ka, Christy. Amangan no nalipatam akwarta tinaganak ko. Tinaaramat dito'y panang patakder ta iti balay. Ha? Anya? Pati day ta isingir mo? Okay. Agreklamo ka? Wan, agpayso akwarta dagiti dadakkel mo tinaaramat dito'y balay. Ngam tawid ko to'y daga, manipod ken ni tatang. Anya? Pudnomat tunggal ibagak ken kamapan kagsapol iti trabahom. Kasta ka nayon ti ibagam kanyak. Jay lakwarta na usar dito'y balay ti kanayon nga isidir mo. Agsapulak to iti trabaho. Ay na, kaanon tupay dayta. Agad adalan ni Igoy. Ngam siyak amin tagas-gastos para ken kuana. Imbes asika kuma, tasikakot nga rod ti ama. Ngam anya ter aramidam. Kanayon kang agbartak. Apay, di mo maawatan ti imbagak nga agsapulak iti trabaho. Oh, umuna kan ama turog anak ko. Jack pa'y makaturturog, nanang. Ay na, anda pa'y klase minton bigat. Siya kung ti manguray ka ni tatang mo. Ang mga nudangran na kayo manan. Ay, Nanang, apay ngamin nasaan nagsapol iti trabaho ni tatang. Isumutlatan na kanayon tada diti balay. ala. Baybayamon anak ko. Sana bale, anda mo trabaho ko. Ala, ingka maturugan. Ni, Siya kung di mangilukat itiri daw, nanang. Abay, sikat din ng ilukat itiri daw. Ayan ni nanang mo. At ijit kusina, tatang. Nabartok kayo manan? ay na! Nabartak ka manan, Harold! Ay ako mati pareko tayo, ano nabarto ka? Saan ko mata dinawat kan ka tinyinom ka? Anya? Pulimat! Awan at talaga ti panagbaliw mo. Kaslasaan ka pamilyado. May salang awis dakan ka, mapan ka matadagusan. Ngam no dito'y balay, ado ti reklamom. Adumanan, tinasaw. Isa ka nam timakanta mabisinak. Apay, di da ka pinakan, itinaggapwam. Na, Di mo't iso tinapatagkan ka, dagiti barkadam. na. Iso dati pang ipapaayam iti oras mo. Huh, nasaysaya at lang agsinatan. Oh, Sandra, ading ko. Itaman pa anak ka umay ka diti balay. Wan manang, mailiwak namin ka ni Igoy aka anakak. Ay, at tigayam ti ginatang ko amakan para kan kwa na. Ay na, agyaman ak unay, ading ko. Sabado ita. Iso arim warmanan ni Igoy anapan na ay ayam di takaaruba. Kunakon ka. Ala, sumrag ka. Diti unag ti pagsaritaan ta. Wan manang. Ay, wan gayam. Awan ni bayaw? Napanmanan ay itayan dagiti maikadua a pamilya na. Ha? Anyat kayat mo asawan, manang. Kat itayan dagiti barkada na agiinom damanen. Una yun ti asawam. Aging ga ita, saan pa yan nagbalbaliw? Problema nga ruday ta ading ko. No kasano ang mapagbaliw ko ti asawak. Sapa imbaga kanyak ni nanang adangdangran nakakano, nukas di ang makainom. Wen nga rod. Imbag kumaa. No saan ang makitkita ni Igoy ti pampamayan na kanyak. Kaasi ni Igoy, nukas ta ka na yun ter aramidon ti asawam, manang. Wen nga rod ading. Masyanak mo ti anak ko. Ay, manang. Adagayam ko nga agsapsapon ti may sang agtrabaho iji Bahrain. Amang ano kayat mo ti agabroad? Ha? Sana bali. Napigsapay mo't ni nanang kan ni tatang amang aywan kan ni Igoy. Sige, panunuta ka na imbagday ta ading. Nasaysaya at no agabroad kalaangan manang. Ngam ti agan anos kalatan iti den na ti asawam. Kinapudno na. Imbagak kan kuanan asinaak, no di pa'y lagbalbaliw.
Kaslaawan mo ti bubutngan na. An-anong pay lang aron ti kasta nga asawa nga ay. Di nakapay amo at tulungan. Bagi na lati pampanunutan na. Oh, Sandra, nasapa ka mat ngay may dito balay? Wan manang, di ka pay lamapan iji tiyandaan. Ha? Rugyan takit din nga ilakad ti papeles mo. Kaduan ka manang. Oh, narabyan ka manin anagawid ita. Aday na si Kasok. Anya da kita. Aga brodak laangan. Anya? Di ka matlag sapol iti pagtrabahwa mo. Di siya kon ti umadayo. Para matlakin ni Igoy no apay akayat ko ti aga broad. Kasanon nga ini Igoy. Ninanang ti makaam mo. Jak ibatikan ka. Tamok matlasan mo ama asikaso iti nasayaat. Apay ngamin nga, wanti pa nagtalak mo kanya, ha? Apay, itikas na nga aramid mo. At dapay la pa nagtalag ko kan kaaya. Ah, Aga brodak. Tabarang day tatiwagas tap nagnakam ka. Hello tatang, kumusta kayo ditan? Ayos kami mat ditoy. Kasangsangpet laeng dananang mo kan Igoy ang nagkapoy di pagadalan. Kasta ka di? Hun gayam, intuludan ni nanang mo ni Harold iti kanenday di balayaw. Ha? Apay, anyat na pasama kan kwa na. Agsakit. Iti pala na minsan alawas day di asakit na. Ha? Kasta ka di? Kat intuludan niyo kumaiti agas na ah. Wen, intuludan ni nanang mo iti kalman. Sige, baliwak tulangan ti umawag tatang. Padasak man nga awagan ti cellphone ni Harold. Hello Harold. Hello. Nakaawag ka, Matt. Kumusta ka ditan? Okay aklaang. Imawag ak ah. Taimbagan ni tatang nga gurigor ka. Uwan nga ron. Ninanang timang mangyag iti ka nagtito'y balay. Apay, di da ka matulungan dagiti barkadam. Ah, Rumbeng ko mga isuda ti mang tulong kan ka ah. Gaputa isuda ket nga rod ti kanayon a pangipapaayam iti oras mo idi. Idi addaak pay ladita. wah. Ket anyangay. Aday gatang mo iti agas mo. Awan nga ron kwarta kita. Nala. Urayam, tay bagak kan ni Sandra amang tedkan ka iti kwarta nga igatang mo. Agyaman aklaw na ya. Mom, maritnak itanti kinapatag yung aginak. Manipod pimanaw ka. Namiris ko, anapat patag ti pamilyak. Yung ti barkadak. Ikarik ngagbalbaliw akon. Jak gayam kabalan. Nunda kayo ang pamilyak ti mapukaw ko. Ala. Sapay la ko mga ron, tagbalbaliw kan, Harold. Pinakawan ko ti asawa, nga uray nagkurang kan nagbalin nga irresponsable nga ama iti anak mi. Jak ninamnama nga iti panagabroad ko, kat isumeten ti panagbalbaliw kan pannakaamiris na. Kat isumeten ti simublat ang nagabroad ijay Dubai. Kat mariknak meten ti si pupuso a panagbalbaliw na. To'y pagayam mo, Kristi. Agyaman kami pagama Kristi iti ingka panakipasat iti daytoy a programa. Nagkinaawatan kayo matlaengan nga agasawa. Kat nasayat dayta. Nupay naginnadayo kayo manen, sapay kuma. Tasaanen na maulit dagiti paspasamak. Kat agtalinad kuma, ti panagtalekyo iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kristi. Manipod probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.